Znate šta, Srpski narodni pokret naš je jedan od najstarijih patriotskih pokreta u Srbiji, postoji gotovo 10 godina. Za tih 10 godina našeg rada mi smo se neprekidno zalagali da se rad nevladinih organizacija uvede u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ono što možemo da primetimo to je da George Soros finansira veliki broj nevladinih organizacija u Srbiji koje rade direktno na urušavanju državnih institucija u Srbiji i rade na podrivanju čitavog sistema. Tako da uz brojne akcije koje smo sprovodili do sada u Srbiji, kao što su lepljenje plakata, organizovanje tribina o nevladinim organizacijama, objavljivanje spiskova odakle se koja nevladina organizacija finansira iz kojeg fonda, sada smo odlučili da oformimo kao nešto slično kao što je urađeno i kod vas u Makedoniji. Da li ima takva vrzanost to makedonska da stop organizacija Soros? Za sada nismo napravili nikakve kontakte, ali to nam je jedan od ciljeva u narednih par dana koji hoćemo da uradimo, kako bi se slične organizacije umrežile na čitavom Balkanu i kako bi konačno zaustavili taj rad svih nevladinih organizacija koje se finansiraju od Soros fonda.